Sedmi dzień označovanja manifestaciji Dni Ukrajini prešel z koncertom muzycznej i chorskiej umetnosti, na którym u 2 časoch nastupili chori i špivatske grupi z 18 točkami. Publikiše predstavili chor Pastorala z Žablju, chor Harmonija z Novom Sadu, jak i mišani chor Doma kulturi i Katedralnej cerkvi Svjetog Oca Mikolaja z Ruskog Kerestura. Na koncertu vžali učasti kulturno-umetnicki i prosvjetni društva Ivan Senjuk zo Skuli, Karpati zo Vrbasu, Kolomejka zo Srimski Mitrovici, jak i Kalina zo Indiji. Predstaviliše i špivača zo društva Kobzar zo Novom Sadu, a počesni hostci bili členi ansamblu Ljubovske filharmoniji Visoki zamok. I na tim koncertu hostoh privital ambasador Ukrajini Srbiji Aleksandar Aleksandrović, koji vyznačal, že na koncertu predstavena zajednicka slavjanska kultura. Označovanje manifestaciji Dni Ukrajini Nješkaše predložuje za prihodnu programu u Muzeju Vojvodini u Novim Sadze.